Prije 29 godina, 29. februara i 1. marta 1992. godine, građani Bosne i Hercegovine su na referendumu odlučili da Bosna i Hercegovina krene na put nezavisnosti. Bio to neizvjestan, a pokazat će se i vrlo težak put. Kriza koja je tokom 1980. godina potresala Jugoslaviju imala je različite uzroke i vremenom je postala toliko duboka da je početkom 1990. ta država nestala sa istorijske pozornice. Bosna i Hercegovina nije aktivno sudjelovala u nastajanju jugoslavenske države početkom 20. stoljeća, a najmanje je bila aktivan akter u nestanku te države krajem 20. stoljeća. Historijske okolnosti su dovele do toga da vladajuća bosansko-hercegovačka elita početkom 1990. godina, ukoliko je željela sačuvati ravnopravan status sa ostalim republikama članicama Jugoslavenske federacije, nije imala alternative i nužno je morala prihvatiti nestanak Jugoslavije i krenuti na put, neizvjestan put u nezavisnost. Teza koju zastupam je dakle da referendum o nezavisnosti Bosne i Hercegovine nije bio rezultat smišljene politike bosansko-hercegovačke političke elite koja je na vlast došla na izborima 1990. godine, nego rezultat neuspjeha raznih planova o transformaciji jugoslavenske države. Dakle, Bosna i Hercegovina je radila na tome da se Jugoslavija u transformiranom obliku sačuva. U tom smislu je bio i prijedlog Izetbegović Gligorovo takozvanoj stepenastoj federaciji, koji je podrazumijevao transformaciju Jugoslavije u državni okvir koji bi bio kompromis između konfederacije što su željele Hrvatska i Slovenija i federacije što su željele Srbija i Crna Gora. U takvoj situaciji, dakle, Izetbegović i Gligorov su predložili kompromisno rješenje, iako i danas nije sasvim jasno kako su zamišljali da takva stepenasta federacija uopće može funkcionirati. Međutim, lideri Srbije i Crne Gore nisu prihvatili taj kompromisni prijedlog i Bosna i Hercegovina jednostavno nije imala druge alternative nego se i sama upustiti u proces izlaska iz Jugoslavije i krenuti na put nezavisnosti. Odluka o referendumu, dakle, bila je jednostavno isprovocirana od strane drugih, jer bi u suprotnom Bosna i Hercegovina na jugoslavenskim ruševinama postala dio Velike Srbije. Događaji vezani za referendum su manje-više poznati. Stvari su odlučno pokrenute u tom pravcu na oktobarskoj sjednici Skupštine Bosne i Hercegovine 1991. godine, a finalizirane su na zasjedanju Skupštine Bosne i Hercegovine 24. i 25. januara 1992. godine kada je usvojena odluka o održavanju referenduma. Rezultat je bio podrška neovisnosti, ali i poznate barikade u Sarajevu kojima je Karadžić želio spriječiti međunarodno priznanje. Gdje smo danas 29 godina poslije? Bosna i Hercegovina ima formalnu nezavisnost, ali je duboko podijeljena država sa jako izraženim secesionističkim pokretima. Država koja teško funkcionira, ali u kojoj postoji snage, doduše nedovoljno uvezane, koje bi uz robusniju podršku međunarodne zajednice mogle otvoriti intenzivnije procese integracije bosanske države i bosanskog društva.